Kula bang anda panchayat bina. Andi koson si laso interpretation ulta ke claim penma. Jong si panchayat nangnilo pulo tangte article 243D ben nagalilo. Itu mangke panchayat kalidat nahi pusi itu matangka direct funding ke man mangke article 280 long pensi itu ke kuna pensi ang thora towar si wanang ko bang si itu non da dam bom la suka implement apan jong si akapa sik sak dukok lasu jong si dukok pulo de lake against the 62 against the autonomous state lo ati autonomous state ki long je phan isi mai si state itum deng bom nahi pusi pulo lasi ne ka isi kar dukang tung bang ke APHLC tum phan Karjugang tungbang lalo, je kiwan an bangke, MOU te autonomous state kalilang sita, itum running bill bupen 30 department banlo, pinia aja kong malo dolang, council aja kong ke, itum long si dolo. La pension datang non MOS long ta, kona ni paking ni do kokta ista, MOS long kiwang ji anda 62 pan aja kong di pan lo, kati bok mucot autonomous state apan lo, isi aja kong wan bom lo, kiwan an itum kang dun rong, pulote lage ente kumat against lo lage. 62 against lo, autonomous state against lo, Karbiak hai Karbing lo rat against lo, lasi ilituma ke wanan ke kwan ma ke wan thek wanang. Sa dak pen power ke pon bofan si itu ki pudu nai te laso din long bangke alang tu interpretation bangke lage totally chok che dedo. Lasi lason pulo tangke ilitum Karjunai ke jai kathar amithang mata jaka salam eklang rokti. Jaka salong ke tok salong ne time against ninje solam. Tok salong nangli tuma thengno sipulo nili tum jera lo sidolo hala sud arjulong lo je alang li tumangke tok salong positive discussion pilo polote media tumar julote positive possible ko stay aphilas ke agreement avda te alang li mithang kija pona leaders ninke agreement na mepin power ekta da man thek dida pulote bangke ban fan khang no reke chokchilo te bipot ma ile tum dona CM bangke non head jones da na hokta asam lo asit bat bepin pen STC MLA asit ki baner lo lage ki bat lo mati lata churu nang ko non lahe direct funding alam ki ban pen akwa lang interpretation do lang mohta ningjelo mane paragraph 14 ating pen bangke ituma council e lana ja kong thelo lage president of India ta interfere ni ante article 14 alam nang litum lang tha article the paragraph 14 along pulo langdam lo pulo te hala dak bangke governor si alangli commission ka bahaya pa jo si council long kopina chok chide padet do pulo tangte hala soban commission phan ka kopine inquiry nei kopine laso corruption do ko khenten pulo te hala so ka commission ka bahaya phan si hala so paragraph 14 long bangai gitu sita alangli bangke akol so puthak bangke lake kunal lo kaninje parnisi ladak ere toksu long Karbing long intellectual do analong ka chingrum long si rada thingnu gali leader doan ki thekire thingnu doan along si alang lige ki thandeka pamang hutikang prong lason ma sipute alang li bangke ami thanga question bang alang thandikang no bang garju question na thakte akul anjo tagalila alang li bangke la kadu kabe kaning jelam arjutikang ki madam chu lason lo pulote hala itum autonomous state ki palong ji aphan atwar kiri autonomous state aphan ki palong ni phan bangke party dhorom khei jipuna nelo united ale tum claim na lapen vote ka chohan chok ke chok chilo palam si ka approach so tuwar bang kente ki kroima ki kroi kente lage alang ni dam jui pulote lasi huna so ahopet isu ki pachunji pulote angte kaching ba yalongta ki jut an sitame pajudu nai laso phansi pinike latum a press statement ki pi ami thang claim klepin pen bang han ki pudun lo development akam jong si nani jong si ladak mane overbridge wan note goromare jita ho nani jong si tum jong si along tim tame sport complex aphan ka bunai lo pulote haladak ta oppose ta ho lason e jat bang chok chelo lasi ahopet pachun nangi pulote kaching bai min kaching bai longta pajudu nai lahan lo ahopet abang ke nalitum press media court itu ni press meet do bang nilitum isihini alam revision mate klardak pen pachini ye phan rat phan na solam pini ke thanje pansil tum chinglum no alam bangke nanglitum chini lo inut bahini amoni datum jitu amoni tumne ki development aning hang he tangkale wanji puta kroy kre alang litum rat phan kai case tame
akaprek atwar akaprek atrong akaprek alam si alang litum rong aju tame rat apan tame kethan pon alang litum pacobai pon ulo lazini litum puingtung hala hai amuni tatum phan rat apan ke pacobai ke ingpon nangko pini litum kar benglong inut misen lapen aning kimi pen kar benglong rat apan mon sam du nang ji ching thur nang ji ili to ma ke mang sa tame emprek ta long nang ji pusi alang li not ing tangra ka munit ili tum aman ki to ake hai doktor tuliram longhang alang li kaduk kawe adhorom bupe ajati bupe alang li la karbiang long ko son si ke paklar ponji ma paching thur ponji ma emprek long ji ma hala su puthak alang li abatai batai kaching wai pon abatai batai alang li pangrum lapen seminars kami alang li pon lo lapen workshops kami alang li pon lo lapen rad fans kami lamthe a pon lo lasi lason amunit alang li mesen lapen hexer amunit fan si alang li tumo bangke kai ke ta ke kham ke lake kuma tum lo ke kham ke bulotang ke jong dak similu epsl sia tum helo alang li tum ke tangka tanang ne development tanang ne flyover ta oppose dun ba kupine kunane claim ji padalang litung kai ke ta oppose dun lasi lason bangke ilitum ratta royune non ethelam 125th amendment bill bangke mukliar ladang ni tum angong nubak han paklar dakpo tame nili puji bang lahalo India a constitution mate India a sarkar central government punon state government punon ba kapre kapre kalong punon India ke solai ke isia purudu tangka purudu halaswa tangka puru ke isi amen kirlo mate isi apai ki pilo lake 280 haladak pensi article 280 lasi hadak pensi central government dumstame e kopine ke nangja sonan tangka poisa la endulo ba state government tame ba kapre kapre ka hins tame ba ili tumda kaching kur pons tame jo halasu apuru pensi kadu kawe a sarkar tum tame ken lasinon isialam ili tum ladak ronga sarame gitu ili tum non parbe traditional council salam bomlo mate salam edlo laswa tangka ili tum ke wanji guna pelo article 280 pen la sirong asarame itum stame alang litum buan lone nengkan kep krepo kacong hong aneng cipan neng ding je alang litum rong rup pacing thurja pan aneng hang kuna pelo tangka kelongko la si halatsu isi tangka ke wanji labangso ang thor kaciet lake 200 article 280 pen lagi central government bustame state government bustame ba non ilitum stame tangkajong sinanggi bulotangke rong rupacing turji bulotangke ilitum article 280 pensi wan lasi non ilitum traditional council stame non seng etlo rong asartum stame wan lone aning chithe wan lone alang litum aning akha lahai stame tadak pensi ilitum achulung ko lalo lapenaru adun thu bang lahalo non head jong ilitum difualong isi workshop dulu halasu workshop along stame amen punang kokko ake hai jai kathar alang li isi kaning jedu nang litum hoitu laso video clip nang litum mulang tame alang li ki pukela halo je India president stame ilitum 6 schedule apan ke 6 schedule kan interfere e lake kwan nok top paragraph 14 along siketok posib sita nang litum haladak 6 schedule constitution ng langnon paragraph 14 along kipuke lagi council along jungsi kupine ki chokche dokok ulotangke ladak isia commission iseng dia pancok haladak India president le ladak interfere e mande ladak hamke e haladak lason le tok lasi press meet ka long ke hang penale tu na chitong no pot
aprangsi BJP is Carbing Long ahin pen nang letua phan curulok lasi nilitum pini da press meet obi posi ipadoma pulutante ilitum Carbing Long arat atum rat hurpak pen kachisong apor huda dulo MOU an pachit pen itum wan pilo 30 department na lapen lasong bong pen hile kaman pen kachisong pen 2011 pen chenglo UPDS ahud MOS 1 lapen non last MOS 2 laso chisong bong bangbom andeng nang lelo lasi nona bangke la kachisong tang amokha rat hurpak lapen ladak Carbing Long sulut sodak pen kachisong laso amokha kichunchi tu ana ahormu ki pachun ponje apha matangte bikhek itum Carbing Long Autonomous Council 6 sidul ajakong ansuse ki pang tang ponje apha Carbing Long Autonomous Council Team Carbing Long Chief Dr. Tuliram Ronghang Sir Japonsi Siksidul ke doan council atau makan tanggung si council kef along ASEAN bencenglo pinangan halada kasih tong pen cugi damtang la MOS along kasih tok amukha akhor pen kipacun ponji aphan laso ke klempon dilhirong sopialong dam pen kacing wai dam dulu lasi halada kapan ke la article 125 amendment dikhek kela so puthak pensi prabjin ben pachun nai walam pensi damlo sita ladak pinangan atuma bangke la so puthak ulta interpretation ki pido nilitum kachini dun nai bangke la henlo MOS 1 pulote la bangke UPDS atum hile kaman pen chenglo anchot kali aphi latum overgrown bandet pen papa seng si rat pen pinangan chingwai chingsai karjudun lo teng lo pulote la MOS 1 ke chitok jia phan along sida pinangan intellectual atum phanta karjupon saison ken pon la puson dulu sta hala bangso hut ili tum pinan ka chidon pen saison ke long pen la soteng pen si agreement la sodim lo konani ke ledam de pachat hala bange dota hai sita jongsi la sopena phi ako don dothulo song trok atum tame la tum sita hile kaman cbc rat pen sorkar pen kaching wai samjin pen ke dolong dia phan monsam ke dolong dia phan la puson si ili tum thek long lo la soteng pen si ili tum kenang so prabjin pen ki pachun nai kulo tangte kololosi tum klempo naima walam bangke non itum pangcheng pon lo sita adhe ka tum 125 amendment lote ladak tribal aphan kirai komavi ka interfere kapre la sondo lasi la soputha ang ton pen itum ki pabrief ponje phan ke chengsi neli alang li bijoy phansi than pachini phansi chenglo lapen dak spokesperson doando BJP doando masa pinangan phan padoji lasila alang li tumpele pangcheng konang lapen klempon alang li teron saho phansi